Okay guys, tuongee kuwakaribisha kabisa. Tunawakaribisha hapa kwenye channel yetu. We welcome you to our another channel where we say thank you. Tubahaye umugisha aho bwije naho bukeye. Imana ibagire neza kweri. Karyoshe. Iyi ni gifted ariko turabakunze cyane. Iyi ni nyama y'umuntu. Afite nini man naduye. Iyi ni gifted. Twongeye kubakaribisha tubabwira ati asante. Gifted show. Gifted show. Tubabakaribishije ariko megwe ayiwe. Amegwe. Hanyuma tugiye kubakinira aka game k'umuriro. Niko keza. Jewe ndakina ndi inkoko, uyu ni ihene, uyu ni igipfizi. Digebe. Nigebe. Yenda bimbwa. Mbwa nsanzwe ndiyo. Hanyuma ihene vuga igifaransa. Ihene vuga igifaransa igiye kwimya. Sinimba mu byo. Ihene vuga igifaransa igiye kwimya. Umugabo ndagi uyu ni inshashi jewe ndi igihebeye nijo vuga igifaransa. Uyu ni vuga igifaransa uri shashi. Demain, kesho. Naho banzu basigongezeho. Igihebe yo kiri igihebe iyo kigiye kwimya hari ukuntu kivuga ngo rewo kivuga nyine gishaka kwimya. Kivuga gute? Bado! Aha. Ishashi kavuga gute? Biba bisobanuye iki kivuze ko gisobanuye. Igihebe kivuze gutyo, cyo kivuze gute? Bado! Uyu munsi urabyumva? Fwe nti wayisobanuye. Uyu munsi urabyumva? None ihene yivuze ivuze ngejo yabyanze none igihebe naco pourquoi pas aujourd'hui pourquoi katari uyu munsi pourquoi pas aujourd'hui pourquoi katari uyu munsi pourquoi pas aujourd'hui pourquoi katari uyu munsi ariko ihene nayo igahakana ngo deme kavuga ngejo ngo deme ngejo igihebe naco cyamara kikanga kikavuga ngo pourquoi pas aujourd'hui pourquoi katari uyu munsi no inkoko kawe tuvuge wabaye inkoko inkoko isivuga ikinyamurenge eke kinyamurenge igiye gutera isigira ngo isobanura ngo nizivuga ndahakanye imbwa nyine ni wowe mbwa dusobanurira wewe mbwa gayoka imbwa ngo imbwa iyo ziri kwigobe ningi korasi nono kabyara Kore yakorase wa muhungu umunani zibanza zigatera gakorasi zose zika wa muhungu ni nka yango maruguru bakubitaga akavuga ngo ni kongori ya korari yango mifunguro iterana yabango aha yindi kayitiza abazi amagara zaje amagara none zahita zihu imbaga ari yaje gusenzwaga iyo ntivuga iraceceka gusa nari gizifa none gabega gahita bifata zose none none giriye hakujya niriya zigahita zumvikana zikaza. Okay, thanks guys. Ni byiza guseka, ni byiza kwishima, ni byiza guseka ngo byongera iminsi yo kubaho. Cyane dore ukusetse hiyonge nimba wari ufite iminsi 50 nimba wari ufite 50 hiyongeyeho iminsi 5 hiyongeyeho iminsi 5 none mukomeze museke Imana ibagire neza museke uzogeza none ndajana bro mama musyana seka ndajana nta myaka ijana ntabwo uzayirenza seka nukuri useke nta myaka ijana waza subscribe ukazuseka buri munsi mukobwa iminsi yabo yiyongere iminsi ijana yiyongere seka iminsi yiyongere ugeze ijana nanone ndabakigeze ijana biravuga ngo umwanya mutoya bibiri zivuga ngo nta mugabo uzorenza 80 none museke seka mazuzare 80 nese ahubwo 70 ahubwo twatinze dutangire duse
Hagiyeho 5. Hagiyeho 5. Rero zose kandi 10. Bakongera 5. Konge se aje indi ibe none tuzageze 10. Tuzageze ijana n'ubundi. Thanks guys, Imana ibahe umugisha. Subscribe, comment, like byose Imana ikugire neza. Asante.